laing kay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, apay akas tatilangam anagawid, bibot lakay. Awan, Kumusta ngay dagiti mulam anatang? mayat latamay. Adda ka di parikot? Kasla di kamutan makaisom dita. Nagluto ka kada iti pamigatan tayo. Wen, itay pay. Ala, mangidasar ka nga ro dun tamabisinahon. Adda ka di napasamak ajak ammo. Ni, awan ko naklangaro dun. Apay nga rod akas ta. Nakaisom kamut arimor itay. Apay anak kami suot kamutan anagawid. Mangidasar ka kidding. Tani, adupay tinasken nga aramida. Sika magayam day bibot. Una na, ang ginanaaklaan, tanadagsen launa iti binagkat ko. An-anwam ayata ado akayaw. Para iti garden ko daytoy nana. Para man kadagiti mulak. Kasta gayam. Una na. Ay, ni baka mo ngay. Ada ka di dita balayaw. Ay, adda na na. Abay, adda ka di masapul yukan ko na. Hey, kayat ko lang ti makiinistoryakan ko na ano saan abisay. Awan mat kiti ti trabaho na itanana. Ala, mapan kayo lang ijay balay. Ada akmanan, Irma. Okay lang nana. Nalpas matkit din ater aramidak. Agtugaw kayo Nakitak nila kaimaw di taigid ti kalsada itay. Madama ti panaginanana. Nagadaw ti kayo binagka na sika. Ay nawaw. Kayo? Wang, An-anwan na kanungay mati kayo. para itigar din ka o kuna naman idi sinaludsod ka. Ay nawaw. Awan mo't ni amok apangusaran na iti kayo. Amangan no adda aladan na dita, Uno saan, amangan no ipusti na. At damot ti sigod nga alad ti garden na nana. Awan na dakdakamat na kang kaaya. Awan mo't nana. Ngam idi na minsan nga aldaw, nakamisuot anagawid. Idi sinaludsod ko no apay. Di na mo't iba gano apay. Paliiwam ti asawam. Amangan no adamat ti parikot na dita, kadi na laang may bagakang ka. Kasla magatag mga minti sa oday dya asawam. Unangam no nakainom day jay nana. Ay na, nagadumot asa una. An-anom ti kayo abinagkat mo, lakay. Anya kayo bakit? Adda ka numot ti binagkat mo kuna ni Nana Paula. Dayjay ka di. Para iti alad dayjay. Abay, anyat na pasamak aya. Adda mo ti sigod nga alad ti garden mo. Siyempre, tarimaanak manen. Saan mo tamabali na baybay akakas dyan Ay nawaw, agsalsalod sudak laang bibot. Apay akas tamot tan ti tono ti boses mo, Saan mo't siguro adakas tagsaludsod? Di ba lilatan? Wano? Adan samot manan ti ilimlimad mo kanyak, Ni, awan mo ta. Anya kumangay ti ilimad ko no bilang laan. Ayag kapi-kapay, Mario Lakay. Hagyaman ako na ilita bakit? Kumusta mo't nga'y dagiti baka ta? Day tangaro ti parikot ka. Ay nawaw, apay, adda ka didakas anapasamak ka dagiti baka ta. Mapukpukaw ti doa baka ta bakit? Anya, Sinapol ko mat. Ngam talaga jak mabirukan nida. amangan no adda laeng dita, Lakay. Sapay dinadaal dati alad tayo bakit? Madanaganak. Kamangan kunak no napandamagtan iti sular dagiti kaaroba. Amangan no makaperdi da pa'y dita. Ay na. Sa pulem tumanang intun madamdama, Lakay. Amangan no adda laeng dita, di mo nakita. Sika magayam ti lumabas, Mariaw. Sa dinaw ti papanam. Amangan kunak no adda tinakita yung abaka nga kaiwara, Mari Paula. Ay awam mat.
Apay ka, day? Ay, jagmat nga minan mabirukan ti dua aba kami. Bimulos na kami. Amangan no at dalaang di ta igid-igid. Binirbiro ko iti sularme. Ngam talaga jak makita. Day taki din. Amangan no'y madayudan. Day tangarot ti pagdandanagak. Amangan pa'y kunak no adamot ng ti pinirdida amula dita. Ituloy mo laang ti panagsapol mo. Barang at dadalaang dita kat makitam tumit laang dagita abaka. Ay, sapay la kuma. Tapnosan nga isupay mapampanunaw. Kumusta lakay? Nabiro ka mo laangan dagiti baka ta. Ay, wan bakit? Igalot mo kumamot laangan lakay. Wan, isaw tinaramid ka. Nang kita am nga imot ka dagita abaka. Ah? Ay, tayan ti kalsada bakit? Naimbag ata saan nga inguyod ti sabali at tao. Wan nga raw. Awan nga tati pinirdida amula dita. Day tatijak sigurado bakit? Saan ko pinasiyar amin agar din dagiti kalugaran tayo? Sapay la kumaatawan ti agrire. Igalot mo mo't nga minun dagita abaka. Tapno saan at tila papapanandalakay. Naimbaga bigat maobibaut. Ay, kastamat ka da kayo, Tata Mario. Kumusta nagiti mula manatang? Agin, didi kapayman. Ah, anyati ko ng bibaut? No, anya tinangagyo. Isu day jayan. Aniya? Ha? Agpatuloy akon. Ado pa iti trabaho nga agururay kanyak. Ay, sige. Ay, agan andad kawain. Diyak pa'y naawatan no anya na yung pagana. Ay, apay nga taakas jay. Sa bali, ti pan nakisarita na kanyak itaa. Nasapa ka nagawid ita alakay. Ada na patagalakad ko bakit? Ada pa panak. Ay nawaw. Sa dinumot nga iti papanam. Iti ayan ti gayem ko. Birthday na ita bakit? Anya? Narigat met no trabaho aka na yung timar aramid. Kita tamangan numabartek ka unay ijay. Awan ti mangyawid kan ka no bilang laang. Wen, awan ti pagdanagam, takabaelak nga agawid dito'y balay tayo. Sana ka maturog ijay. Anya nga oras amapan ka. Kati tamat laengin Agur uray ti kumpare, dita waiting shed. Naa. Imayak laeng tagpelesak. Agrubuatak matladagaws. Ijaya ko namangan. Di mo manan unay ti arak ijay Amangan numabartek ka. Katil-tila manan ti ibagbagam ijay. Nakababain mo. Nakaidasara kong bakit? Umay katamang rabyatan. Anya ti sidaan talakay. Ay, bukal ken karnay bakay. Ay, nagimasan lakay. Ay nawaw, basta siya taglutaw, naimas talaga. Maibustiin na po ino ko. Dalawanan. Si kanti naimas ti luto na. Tata Mario! Tata Mario! Ay, nawaw. Tata Mario! Sino tinabartag nga ikaw? Ay no sana kagbitaw. Busis ni Bibo tayo bakit? Ay, saus. Bakit kita kayo? Isang muwar kayo! Tasawad na! Ay, saus. Ay, payakas na ti pagpagan na ti tataaw. Ay, amangan no at datakas ngayon naramid mo kunkwa na lakay. Ay, awan matya mo kabasol ko kankwana. Ay na, sapay na bartag ngayon may dito'y balay. Ay, ala taplas like ta. Mapalaw ka sa rita Ngamaganad ka lakay. Amangan no anya pa iti aramidin magan ka. Sapay na siglitan. Talagang damat ti ilim-limod yung akinatang sityo niya, Tata Mario. Ay, nawaw. Payakas na ti bagbagam si Kabibaw. Sana siya ti kalkalabanin niyo. Tas ang baliak mo siya ti mabunuan. Ay, nabartakan, Bibaut. Ay, nasaysayat mo agawit ka pailaan. Ay, di mo amo tilaw-lawat. Ay, saan? Nakainumak lang.
amok ti bagbaga. Nakas nga raod. Ay, iba ka man nasaya at kanya ka. Ano niya ti parikaw, tapno amok ba? Saan ang mabalin? Agaputa agul ulima ka. At kasta matandiraramidan nyo kanya. Ay, iso nga raod nga ibagam kanya. No niya ti basol ka. Tapno amok mo siya. Dagiti baka at parakan nyo. Ha? Ay, apay dagiti baka ba? Kinandatin na kang amulat. Anya? Nakita mismo dagiti matak. Sigurado ak baka yung dagitay. Ay, kinapudno na. Bimulos ti dwa ka dagiti baka may. Ay, pasensya ka na. Diyak amo akin ang dagayam dagiti mulam. Agin kayo kiti Ay, pag-aasim Tapag saritaan ta kumati may papaniti day taabanag. No saan ka nabatag? Hamagan namin no pagsaritaan ta ita. Ay kat, bakit di ti pagturungan na? Nang rona kat nabatag ka. Di ka matanagan. Ay, bayada, tirumbang, mabayadan. Nagiskandalumot day taabibot lakay. Apay ka now. Ay, nasakay, tinakam na bakat. Saan mo't anay gagaratin apasamak? Aksidente mo't abimulos ti tarakan ta. Kan saan tabot nga amo, nga iti garden dagayam tinagturungan dagiti baka ta. Damat lang tinagkurangan ta bakat. Ti kamali lang ni Bibaut. Kat nagbatag, santo'y may dito'y balay. Ay, mabalin mo't nga idiretso na. Sana masapaw nga agbartag. Wan nga road, masabsabat dakmat. Ngumapay ngay nga awan ti ibaga na kanya. Ay, no, mabain siguro amang ibaga. Uray siya, kanayo na masabat ko di kadalaan. Gamawan mo ti ibaga na akasta. Iso siguro ang nagbartag. Tapno at dati tured na amang ibaga. Apay nga itakala ang anagawid, bibot. Makapasoron dagita tao. Ay nawaw, napayakas tamot ng tibagpagam lakay. No saan lang agpampanunod? Dinanog ko tayo jaya lakay. Asino alakay manen tidakda matem. Dagiti tao apiling inosente. Mangrugi ka man ako nakon lakay. Nabartag ka manen, iso atil-tila man ti isaw-sawang mun. Kasla agbirbiro ka iti apa. Puno man! Ang kaputagol uli magkako. Kasla de aramidan da. No adda ti parikot, ibagam kadakwada ang nasayaan. Talaga magdanog kumanda kita tao. Ay, deta tijak kayat kan kakit. Sakala tumurod no makainom ka. Ngamlo saan ka ang nakainom? Apaw, kas kala natuktukan abisukom. Naimbagabigat mo bakit? Anya, naimunawan kan, bibot. Ni bakit mo? Adda ni Tata Mario iti kusina. Kaya't nakakano ang makasarita. Anya? Adda ni Tata Mario kunak. Adda kano tinapatid nga ibaganakan ka. Iko. Iba ka man nakaturog kak pa'y bakit? Apay, adda basol mo kan ko na? Basta. Diyak pa'y kaya ti makisarita ita. Diyak kaya ti sakit ti ulo bakit? Ay nawaw, anya kakidin ay abibot. Sigamot ang ti makaamo ang makisarita kan ko na. Saan mo tamasapol na siya kay? Saan akayat nila kay ko ti sumango kada kayo, Tata? Siyaklaangan ti pangibagaan nyo iti kayat yung nga ibaga. Kaya't ko lang ti dumawat ti pamakawan. Ay nawaw, pamakawan, para itian niya. Nakita ti magbaga ni Bibaut amula na akin nandagiti taraken ko abaka. Anya? Kinapudno na. Imay ije balay ije rabi. Agpukpuk kaw. Kat nabartek lang arudan. Ay,
una yan ti asawa. Mabain siguro ang mag-ibaga. Masapol ang mabartag. Santo tumurag. Day tamat ti jak kayat iti asawak tata. Naturod laeng no nabartek. Ngam no saan anabartek. Ay na, agul uli maglatan. Wen nga rod. At dati nagkurangan, bay. Aklunan mi matdayta. Isupi man kinaperwisyo. Ay ngam, ibaga na kumaan na sayaat. Sana dayta agpuka-puka o iti parangan, bay. Mala, ibagam ko, ana. Payadak no ayaman tigatad tinateng na akin nandag iti baka. Nakita ka nagturong ni Mario iti ayan niyo, Irma. Kaya't nakano ang makasarita nila kay Kuna na Paula. Iso na laang, tadimot kaya't ni Bibot ti makisarita idi na imunawa nun. Mabain siguro, ah. Ada talaga dagiti tattao akasta. Managbabain dalaunay. Napan kano nga rod iti ayan da tata Mario idi rabi inana. Nagiskandalo kano ijay. Ah, salaag tumurad no mabartag. Ay, day tangarod nana. No saan ang nabartek, di na maibaga ti kayat na nga ibaga. Ngam no nakainom, hayapo, karitin na amin at tao, nana. At least matkit day. Nairwar na ti sakit tinakam na. Anya nga minti isyo na. Apay anapan iti ayan da Mariaw. Dagiti mula na, nana. Kinanti baka da tata Mario. Isugayam nga aladan na idi. Tidakas laang, di na mo ngamin maibaga iti personal kan tata Mario. Naibaga na laang idirabi tanabarteng. At iti bayad tinateng mo akin ng tibaka da tata Mario lakay. Agyaman aklaunay bakit? Mayatan tirik nam. Awanan ti pagsaksakitan tinakam mo. Nasayaatan bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kat inton sumarunong, no adda tiririm, idiritsum ijay tao. Saan aday taagbartek ka? Saan mo idadarupan? Amangan no dumakkel pa iti isyo no kasta ti aramidam. Uwan bakit? Bidot ko dayjay. Inaramid ko laang dayjay. Tapno maiturod ko ang maibaga ti parikot ko. Ngam saan anasaya at ti kasta lakay? Kasano no nakainom mo ni Tata Mario? Amangan no nagkinabil kayo dita. Mala, saan to na maulit dayjay bakit? Pagadalam dayta. Inton sumaruno, no adda ti parikot, ibagam adagos ijay tao. Tapno amuda mo ti pagluglugaranda. Ay, wow! No adaririm, ibagam anasayaat. Iti kasta, mapagsaritaan yumat iti nasayaat. Saan kat amapan kaagbartek tapno naturad kalaeng adumarop. Amin abanag kat maala iti nasayaat atungtungan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay wow! Naimagabigat ba o mersi anak ka? Nasaya at mo't ka nakariing kayon, tatang. Anak aday ti lakad mo? Tumulong ak iti trabaho iti laundry shop, tatang. Matutudo ngamin ita. Adumanon ti customer may. Ay uwan
Tapno sana marigatan dagiti tangtangda na mga agbantay iti laundry shop ba anak kao. Wan tatang. O sige, taagrubwatak nga rudan. Apay, nagkapi ka ka din. Wan tatang, nalpasan itaypay. Anya nga oras ti panagawit mau. Dependento no anya nga oras amalpas ti trabaho may tatang. Ala, agrobot ka nga rodan. Tayo supay ti malpasyo at trabaho anak kao. Wan tatang, da kayon ti makaamo amangan kaninanang. Ipapudot yung tulaangan ti sida. Ado pa itinabate. Oo. Intimplahan kay ti kapaimrihin na bakait. Diya mo makita ni Mercy lakay. Siya di no tinapanan ti anak ta. Sa lino kumapay, ti dadu maapapanan na bakait. Ay nawaw ka. Isu nga rod asal salud-sudag tadyak amaw. Awan mo tinadakdakamat na idirabi eh. Kas iti sigaw, no awan jay anak ta dito balay, kaya't asawan da ita. Anda man na iti laundry shop. Matutudo manan ita. Talaga nga adaw ti agpalundray. Kunaklaki, dino sa dino manin tinapanan na. Di mo ibaga, akaili mo adagos ti anak ta. Saan makidi lakay? Nairwa maklaeng atunggal mariingak kit ada ni Mirsing agkapkapi iti kusina. Ala, agtugaw ka nga ruda, ita agkapita, bakit? Nay, di mo matinbagbaga nga umay kagayam dito'y laundry shop ko ita, mari di na. Umayak laag sirip, Mari Mercy. Ay nawaw, di mo ibaga nga agpatakdar ka mat iti laundry shop mo, mare. Saan, Mari? Amumat, saan ko alin niya ti agnegosyo? Ah, kunaklakit din no addan ka kompetensya. Di ka madanagan, Mari. Awan day ta iti panunot ko. Ay kat usto ah. Diyak kayat nga da kainagaw ko iti customer ko no ka. Agkalma ka lang ka di, Mari. Mabalinti sumurot, Mari. Mabalin mat, mare. Ang saan amabalin amapan ka iti paglablabaan. Okay lang, Mari. Maawatak mo't no bawal kami a customer. Naipot ngamin, kat adu tinakapila ang malabaan, mare. Okay lang, Mari, kuna mo't. Si kakit di mat. Saan a big deal day ta kanya? Naimbag pa'y tigayim ko. Ay lawaw, apay tigayim mo bakit? Ado ti customer na italakay. Kaya't asawan day ta, ado manan ti kwartana. Saan akas kada tao. Ipamay sampay ti atensyon mo karagiti anak ta, bakit? Naimbag iti kumarim ata awan pa'y asawa day jay. Sa bagay, adda ti punto lakay. Di mo apalan ti kumarim. Kasta talaga ti biyag. Saan nga agpapada ti gasap tayo? Nala, agpulis ka man kid day, tamangan kamot tayo. Nalpas kamin karagiti ubing itay. Anya ti inlutom amasida. Sinigang abangos, bakit? Ay naurnong manan ti lalabaan. Kaano ti day off mo, lander lakay. Intong Sabado pa'y. Kasano nga rudon day ta? Awanan ti isuot dagiti ubing. Sapay matutudo manan. No ngay agpalunri ka, bakit? Sayang ti kwarta lakay. Kabailak mo ti aglaba? Uwan angam mabannog kamay. Washing machine lang ti iurnungam lakay. Italaang mo't nga agpalunri ka. Ada nga ro ti pagbayad tayaw. Titangdan ko iti kalman Mabalin mat siguro na jayon. Mano ti per kilo ti laundry shop ti kumari maya. Jak mo. Jak mo't pinagan ano. Ta sa anak mo't amahilig nga agpa-laundry. Itulod mo langan nag iti murang tayo iti laundry shop ti kumarin, bakit? Mangtudak iti ibayad mo. Tapno saan ka amabannog amang igilgal? Saan ka pa marigatan amang ibilag? Ay nawaw, anya ti nakasako abinagkat mo di na. Murang mi nanarihina. Itulod ko man iti laundry shop ni Mari Mercy. Awan nga mi ti oras kong aglaba. Ay wala, narigat pa'y ama maga-antibado ita. Wan nga rod. Kanayon ama sapat itudo na. Mala, itulod mo dagiti murangyaw, tapno malabaanan. Siya pa'y ado dayta. Wan nga rod nana. Awanan ti isuot dagiti ubing. Naliwayak mat piman ti naglaba. Kasta talaga, no ada ti ubing ama asikaso nakkaw. Ngam no dumakkel da, mayatan, malag-anan kamitan urekas kasanaw. Agpalabaak man, Mari Mercy. Ay nawaw, nagadoon, mare. Agasam man day ta. Naurnong nga rod, Mari.
Jak mo ngamin nasangot tinaglaba. Mala, mudto yan mare. Da kami inti makamo. Manuti bayadak maray. Mabit lang mare, ta ipakilo kadag iti assistant ko. Ay agyaman ak unay maray. Ita lang ang nagpa-laundry act ta talaga ajak masangot ti aglaba. Okay lang dayta mare. Isu nga rod nga ada laundry shop. No agpalaba ak ita, kaano nga ta nga maalak maray. Mabalin mo to nga laan inton malam mare. Mamagaan mo't kit ti adagos daytoy. O sige, ibaon ko lang nila kay ko inton malam maray. Isuti umay mangala. Ada ka di pa'y trabaho mington malam lakay. Adda bakit? Agsubli ak inton madamdama. Apay ka day? Paki-pick up mo tuman tibado tayo iti laundry shop ni Mari Mercey. Ayan nga, iti ipakita ki Jay. Ada makidi ni Mari Mercey jay. Amo na day ta. Saan da nga strictaw? Imbagakin ko na asikat ibaon ko ang mangala. Awanan, tinadumang ipaalam, nadyalaan. Wen lakay, di mo liplipatan tawanan ti isuot dagiti ubeng. Wun, bakit? Di ka madanagan. Dagasag, sakbay nga agawin na. Oh, adto yung tibado tayo bakit? Nagbanglo ah. Wun nga ron. Anya nga tati sa bunda Mari Mercey. Fabric conditioner siguro dahil bakit? Nagbanglo unay. Idi sumpay nga rod di talakay. Ikargak tulaangan iti drawer tayo inton bigat. Siya akong ti mga ramid bakit? Siya kun inton bigat. Agina nakakakit din. Adapay trabaho minton bigat. Kabalak pa mag. Di mo man ipilit ti kayat mo lakay. Idi sumlaang di takunak ta siya kun ti makaamo inton bigat. Ay nawaw, apay ngay bakit? Inruar mo mat nagiti bado tayo. Ilabak manan. Kat nun ay palundri mo't nagita di kalman. Apay pala nga bandugam ti bagim. Kita man di talakay oh. Kasta aya tinalabaan. Kat nun nagbanglo mag. Wen a nabanglo nga agpayso ngam nay. Saan mat ana ikatirugit ti bado tayo? Aday tani oh kita Sinsilan gayam ti panaglabada. Ay wala nagpaysaw. Sapay bado ti ubing ti daduma. Nabanglo nga agpayso. Ngam saan mat ana ikatirugit na lakay. Masapul ang mailaba manan. Saan lang ang arugit ti isyo lakay. Adda ti t-shirt ko ana sukatan iti sabali abado. Ay, sayang mati kwarta no kasta sinsinan gayam ti serbisyo na. Wen nga rod. No ammuklaang sa anak latta kumaan nagpalaundre. Ibagam to iti kumarim. Ang mga no di na amaw. Wen lakay. Talaga nga ibagak. Jak amo no talaga akasta ti panaglablabada. Inusadot lang dagiti assistant na iso akasta. Kasla agtip-tipid da iti danong. Na, nagadumat kan ti labam di na. Wen nga rod na narihina. Nagpalaundry ka iti kalman, saan ka day? Wen ngam saan mat ana ikat ti rugit na. Nabanglo nga agpayso ngam narugit lat tamot. Idi inulit ko nga inggalgal. Kasabsabon. Madlaw asinsinantin kastada anang ilaba. Ay nawaw. Apay ngay. Saan lang aday tati isyo nana. Adda ti mapukpukaw at t-shirt ko. Nasukatan mat iti sabali abado. Anya? Aday tani nana duster. Awan mat ti badok akasta. Amang ano na isukat. Jakman na mo nana. Ibagak to kini Mari Mercey numalpas ti aramidaw. Ada ka numat isyo ti bado nga inpalaban ni Dina king kaanak ko. Ay nawaw. Anya nga isyu mat dayta nanang. Saan ka no ana ikatirugit ti bado da ken adapay ti t-shirt ana sukatan iti duster. Naa. Kasano ko maamapasamak dayta kat no nakabangbang lumat ti bado nga inpalaundry da. Nalabsak nga rod nga aglablabay tay agsapa. Inlaba naman na dagiti inpalaundry da iti laundry shop mo. Tas sinsinan maggayam ti panaglabayo kanaw. Ay nawaw. Nakaarartimat dayta na babae. Uray asino matpima na anak ko. Nabanglo nga agpaysaw ngum saan mo analabaan anasayaat. Ay nananang, inlabami dayjay. Amangan mat numancha tirugit nga ibagbaga na kada kayo. Ita lang ang nagpalaundry dayta a tao. Sa ita, nagado a reklamo na. Ay nawaw. Mabalin ka di ang makasarita ka, Mari Mercey? Siguradom lang ang napatag ti ibaga, Maridina, tapnusan asayang ti oras ko. Apay akas day dagiti bado alinabaan nyo, Mare. Saan mat ana ikat tirugit na? Inulit ko ngayon laba kat kasabsabon pa'y, Mare.
Sinsinan mo gayam ti serbisyo yo. Ay, nawaw. Dayta lang ti umay mo'y baga? Wen ata amangan kunak no simmadot dagiti assistant mo iso akas jay mare. Feedback tapno mapasaya at yu ti serbisyo yo mare. Ammo mare, iti kinaad-ado ti customer may. Si kalaang man tinaturod ang nagreklamo kan nang ibaga asinsinan ti serbisyo may. Sigurado ka kadi asyak lang tinagreklamo mare. Aywan, si kalaang talaga mare. Aywan gayam. Isubulik ti duster ana inayon iti bado me. Mas daawak ta nasukatan mo ti duster ti t-shirt ko. Ha? Aday ta mare. Mingmingam ana imbag. Awan ti kasta abadok. Amangan kunak no bado ti sabali a customeryo. Day lang ti bagak mare. Honest feedback tapno inton sumarunaw kat maliklikan ko mati kasta nga issue. Nakasaritam ka din ni Mercy, bakit? Wen, naisublik mo't lang ang ti duster ana ilawak iti bado tayo. Isong matlagaya masabali ti panagkita ng kanyak itay ah. Ay nawaw, sakitin natin bagak kinkwa na. Siguro ah. Di na amuti ko nada a feedback. Kasta unay nga minti suro na kanyak iti nagreklamo akad. Ray, tatirigat na. Isuda ti adda nagkurangan na, isuda pa iti makaungat. Ay nawaw. Wen nga rud ah. No amukla ang akas ti mapasamak, sa anak ko man ang nagpa-laundry iti laundry shop da. Sayang lang ti kwarta. Ma-stress pa'y da tao. Ala, di bali latan bakit? First and last daytan. Gumatang aktam ni ti washing machine ta. Tapno di ka marigatan nga aglaba. Narigat ti makyap-apa bakit? Alya din nadamag ka bakit? Nagapa ka no magdamer si Kandina. Jak ambaw no apay asakitin na ti feedback ni Dina. Anya timbagan ni Dina aya. Sinsina anti serbisyo da. Nabanglong agpaisaw. Ngam saan mo't piman ana ikatirugit na iso akapilitan ng inlabamanan ni Dina. Anak ano pa iti naisukat aba daw. Wen lakay, nasukatan iti duster ti t-shirt ni Dina. Ay, una yan dayta. Apay matpiman akasta. Dayta nga rod lakay. Mapankuntuman bisitaan ti laundry shop ti anak ta. Kitaag no kasano ti panaglabada. Amangan kunak no talaga asinsinan peman. Makapa-stress dayta adina. Apayan, Marsay. Gapo iti inaramid na, ado metten dagiti agreklamo a customer may. Makapaasar dayta a tao. No adaw tagrek-reklamaw. Amangan no talaga nga adda ti isyo iti laundry shop mo anak kao. Aho, aginartikit di adagiti atat tao. Amaw manak. Saan da nga agreklamo no mayat ti serbisyo yaw. Amok apa nang dadaal-dalaang dayta tatang. Umapal da siguro taado ti customer ko. Imbes nga aksyon dayta parikot kasta pa'y laang ti ibagam. Ay awan si kamot laang ti maawanan iti customer iti kasta nga aramida. Nay, adda kayo matgayam dito'y laundry shop, nanang. Nakita no kasano ti panaglabayaw. Okat, anya ko maita, nanang. Agtip-tipid kayo mo't iti danom anak ko. Isu asaan ang maikatiruget takasta. Kano mabalen, di yung pag nanayunan ti bado da tapno saan nga agsisinukat. Pangaasiyo tadidak istresan, nanang. Man-mano lang aro ti customer, may. Wen ata saan lang gayam ani di na ti agreklamaw. Adda ti imay ditoy iti awan ka. No anya ti reklamo di na. Isyong lang ti reklamo ti daddo mga customer mo. Masapul nga ron nga agtipid kami, tapno saan kami amalugay, nanang. Useless ti panagtipid yo no reputasyon nyo mo iti madadaal. Kita kat man manumatan ti nagpalaundray. Una, tadinadaal nakgayam ni Dina. Saan akasta anak ko? Talaga laang nga ada nagkurangan yo. Nasaya at man kan saan ti feedback da, akseptarin yo. Ta para muday ta iti pagimbagan ti negosyo yo. No siyak ti sika, sulbaram adagos day ta aparikot. Di mo urayan amaawanan ka iti customer. Laglagi pa anak ko. Awan ti mayat nga aggastos para iti sinsinan a serbisyo. Ay, wow! Kas negosyante, negatibo man wenno positibo ti feedback a maawat tayo,
akseptaran tayo kuma. Laglagipan tayo, asaan nga amin ang negative feedback kat panang dadaal. Di daduma, mabalin nga usaran tayo, tapno mapasaya at ti serbisyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Saan samot na matuloy ti plano ta gumatang iti motor? Karin ba kay? Ay nawaw, iti anya makagapo. Imbagak matkan ka nga adda ti nakasaritak. Nakababain no i-cancel ko dayjay Tony. Kasano nga rod, kat kurang mati kwarta. Iso nga rod amay birok no anya ti umanayan ti budget agat iso ti magatang. Ne, apay pa'y lang nga rod akong matang ta iti motor. No saan maglanga tay kayat ko, ti magatang. Naa, dayta ti ibagbagakkan ka. Ti palastog mo siguro manan ti pampanunutam. Iso akayat mo tinangina ang motor. Makapasar, mati kasta. Tinagtulagan ta. Gumatang ta iti motor. Tapno adda pagservis ta. Saan atapno adda ipasikat mo? No kasta, adagayam ti plano dato ni Karen agumatang iti motor. Ay nawaw, pangalaan da kuma iti igatang da, kaagpapada kami mga awan makukwarta na. Ay, dawaw. Anya ti Aramida, isay anak ka. Nay, adda kayong magayam dita, tatang. Ha? Anya man ti sirip-siripam dita. Ha? Kontrolin nyo man matibusis yu, tatang. Na, makimarmarites ka man iti biyag ti sabali at tao. Madama nga agap apa dato ni Karen, tatang. Agtal na kayo biit tapno mga kuti pagap apaan da. Na- Tapno kumpliton to ti istorya ak kadagiti kumarik inton bigat. Ay, awan mo na nakaw. Makipurdiya kakit day. Sana ti biyag ti sabali at tao, ti pakibibiyagam. Lukas tamat lang. Uray saan tan agumatang iti motor. Oh, diwan lang. Anya kumaita? Di mo maawatan ti puntok mat. Diwan, si Kanti na laeng ay nawaw. Aglisi ka pa'y mantay sa rak ti tawa. Na, happy ka day? Agsirip-sirip man ti man nakibiyang nga karuba. Mala, siya akong timangir ka. Apay, asino tinakita mga agsirip-sirip ay abakit? Dayta nga ising. Tunggal agapata, wano adda makita na dito'y balay. Agsirip-sirip iti tawa da. Ipagarup na siguro ajak makit-kita ti kastangar aramiden na. The show is over! Ay, nawaw. Show is over mat nga imagbagam dita, anak ka. Nalpasan ti apat ti karuba. Inrikapdan ti tawa da. Awanan ah, jakon mangag ti pagsarsaritaan da. Ay, una yan ti kasta, anak ko. Di ka mabutang, no barsakan da ka di tatawa, ah. Padasan da ah. Nakaluto kayo magayaman tatang. Mangantayo na. Ay, katitay pailaan, anak kaluto ak. Imo na ak matananagan. Ay, ninanang mo. Awan pa'y, asimbang pa'y. Iso nga ibatsyam iti sidaan na. Ay nawaw, apay akasta? Apay dinak inayaban mat? Inayaban ka? Namin ano pa'y? Yam, di ka masumungbat. Kasanaw, kat busy ka nga agsirip-sirip di tatawa. Una yan? Ay, awanan ti ano sao. Agao ka kiti iti kanam dita, tamangan kamatay. Nasayaat mat, tas imangpat kayo, nanang. Awatem mangkida ito'y ginatang ko nga basto tayaw iseng. Adda istorya at kada kayo, nanang. Ay nawaw, tulungan nakpay amang isarat kadagiti ginatgatang ko kunak. Ni nanang mat, killjoy kayo launay mat. Anyat ibagam aya. Ti kaaruba tayo, nanang. Plano dagayam ti gumatang iti motor. Isu nalaan takurang ti budget da. Nanggag ko ti saritaan da itay. Apay, nagsirip-sirip ka man, hindi tatawa.
Nanghag ko ang nagapada, iso ang nagsiripak, nanang. Ay, una yan, iseng. Kung naglakit din no napatag ti ibagam, saan magtachismis mat gayam ti pasungad mau? Ay, nawaw! Makitam day dyan nga epekto ti inaramid mo, Tony. Ay, nawaw. Anya man ang tibasol ko, Karen bakit? Ammo matantintero a barangay ti plano ta gumatang iti motor. Ne, kasano ang amuan dangay? Asino kumapay ti daduma a source da? Dayjay nga ising manan nairwam iti sirip. Ay, di mat mauma a makibibiyang iti biyag ti sabali a tao. Ay na, syakla ang ti makasar. Barsa ka talaga dayjay a babae. Ay. Madia bakit? Dahil tati di mor aramidan. Delikado no matamaan ti matana. Ket ay sos. Agbalin a bulsag ay naawan kwartata. Anya nga ron ti kayat mong aramidag. Ay na, masursurunak iti ugali dayjay a babae, Tony. Ni Karin ti masabat ko. Magnaaklangan iti sabali adalan, tapno di nak makita. Di bale, kabisi mo't iti silpon na. Ne. Awan ti dalan di ta ising. Ah, Kita am akasamsamakan. Di ka mabutang iti ulag. ay, kwa? Uno. Ada pagdandanagam. Itapay laeng. Ibagakon kan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Tamukon nga inis istorya na kami kadag iti kalugaran tayo. Ah, kwa? Di ka agungay? Ay, saan? Okay lang. Mayat, tikas tangar aramidam. Sirip pa mor. Tapno adamanan ni istoryaam kadag iti kalugaran tayo. Bakit? Sabong parakin ka. Ay, nawaw. Anwak ti sabong, Tony? Ay, kat ginatang ko dahi taparakan ka bakit? Ay, sorry no dakas dagiti na isawsawang ko kang ka. Sorry tayo napapaka gapulaan iti dahi ta a motor. Anya nga ron ti planom ita? Umanugot ako niti kayat mo bakit? No anyat umanayan ti budget ta. Di iso ti gatangan ta. Sigurado ka? Di nakto apaan, no kwa? Ay saan bakit? Promise. Mala, mapantakitaan intun bigat ti ibagbagam a motor. Okay. Sigurado lang nga di ka agungat. Uwing bakit? Promise. Naimbaga malamyo, Nana Sabel. Kastamat kan ka, Karen. Anya ti umay mo ibaga. Ada ka din ni ising, Nana? Ada, ngam nakaturog mat. Ay nawang, malamot ti pa naturog na, Nana. Ay, wan, tay sutin na kay ruaman na. Ay, ada ka di masapul mo kan kwa na. Adalaan kumamat kayat ko nga ibaga kan kwa na, Nana. Ngam no nakaturog pa'y lang. Inton maminsan tulangan. Ay, amagan no napatagti ibagam kumakan kwa na. Ay, saan matkit di, Nana? Idiritsok tulangan nga ibagakan kwa na no makapagsarita kami. Mabit man laang ising. Ha? Ada ka di ibagam, Karen? Dumagas ka, tanapatagti ibagakin ka. O ala, sumrag ka. Ay nawaw. Anya ti ibagam aya? Makitam ti motor anay parada iti paraangan may. Apa iti motor? Ay, ginatang miday ta. Lalakaan laang, tay sumat ti kabailan mi. Ay nawaw. Anya kumaita? Ay, makitam tay washing machine mi. Brand new day ta, ngam sana branded. Anya kumatibibiyang ko iti washing machine kan motor yaw. Ay, siya kung timang ibagakan ka. Tapno saanan ang masapul nagsirip-sirip ka iti tawayo. Anya? Kan tapno husto ti istoryaam kadag iti padam a chismosa. No adapay ti kayat mo amaamuan, agdiritso ka laang dito'y balaywan. May mayatan day jay, ngam ti agsirip-sirip ka laang iti tawayo. No apay a pinastrak mo pa'y laang da nga ising bakit? Di mo mat nga rod pinagkape. Adalaang napatag nga imbagakin kwa na lakay. Anya nga itimbagang bakit? Imbagak alalakain laang ti motor ta. Kan saan a branded ti washing machine ta. Ah, apay, masapol ka di nga aramidam ti kasta bakit?
Wen alakay, tapno saanan amasapol nga agsirip-sirip dayjay nga ising ititawa da. Kantap no makasigurado ahusto ti may chismis na may papankadata. Sos, sigurado amarurod day jay kan kabagay. Bay, am tamarurod lakay. Para matlaang kan kwa na tinaramid kwa niya, tapno saanan amarigatan pay. Ay, makaparurot at talaga day taakarin, nanang. Naa, ada-ada gusad ka apam. Kasanaw, katin parupa na at chismusa ak itay. Ay nawaw, anya ti pagsakitan tinakembaw, kaday tama lagayam ti makagapaw. Uray na pa ba inanak itimbaga na itay? Ay kamakit-kita na siguro ang agsirip-sirip ka ititawa. No kasta nga da pagsarsaritaan da ken lakay na. Iso akas jay tinaramid na. Inununaan na kamatay. Naa, anya tinakakatawa ijay ngay nanang. Ah, di mo pa'y kayat anak kaw. Paborgan ka tikas na ngay naramid na. Di ka marigatan nga agsirip ititawa tayaw. Tapno laang maamwam no anya ti mapaspasamak iti biagda. Nay, anya ti inyawid mo anak kakarton, Karen bakit? Set nga speaker lakay. Kita adapay mic na. Ha, hindi mo iba ka nga karaoke ka, Mike. Bakit? Ay nawaw, saan apang karaoke day talakay? No saan apang karaoke dayta? Anya nga rod? No adda na patag nga ibagam kanya, usarum daytoy. Sigurado manaka loudspeaker. Ni, di ba ikat mangag ti kaaruba tayo bakit? Kat isumati kayat ni Mari ising lakay. Ah, anya? Tapno updated, no anya ti mapaspasamak iti biag talakay. Maasyanak namin unay kenkwana. Kaasi nga agsirip-sirip iti tawa da. Nangalaan nyo iti bangos, nanang. Na, pagala ako mangay, ginatang ko kan antim sa riya. No kasta, adagaya man tila ko na abangos. Wan, ada supplier na taga-baba. Okay. Umuna tayo nga rudan amangan nanang. Ay, karuba! Ada man ng simbang pa, takapsel ko! Di kay madanangan! Ngamen, tanggat ko, timbayad ko! Saan ka nagkapo ikilending? Day talaan, di ba ka? Ay nawaw, di magkarin day jay. Parcel kong kuna naman. Gimatang kanumot iti speaker na. Mayata! Na, anya ko matimayat ijay nanang. Uray saan ka nagsirip iti tawa? Tanaka speaker damatan. Mangagmaw, no anya ti pagsarsaritaan da nga agasawa. Ay nananang, makarengreng man ti kasta. Masapul aya nga i-speaker da. Masapul nga i-broadcast da, ti mapaspasamak iti biyag da. Talagamat dagita at tao Masapul payla nga i-speaker da ti mapaspasamak iti biyag da. Para ken ka dayta anak kaw. Nakaturog payla ang da tao tatang. Di damat makarik na. Ay ket mayat kit di Tauray nakaturog ka. Manggagmulat ta. Makadisturbo da nga rod tatang. Nanay. Sa dino nga iti papadam. Sa dino kumapay ngay tatang, iti ayan di kaaruba asaan ang makariknaa. Awanan din napatag nga ibagam kanya, to nila kay. Awanan na bakit? Idulin ko nga mo dati speaker. Nang siguro ni ising tinagsaritaan ta. Ay, kato na kapipig siya. Ay talaga napigsa na kay. Tapno mang nagda, kani tapno husto ti iwaras da damag. Karen! Karen! Na. Rumwar ka nila! Nay, Ay nawaw, ni ising madayta. ala, Rolling. Bakit? Kasang, rumor ka. Mapan mo ka salita. Amang ano napatag ti ibaganakan ka. Anya ti umay mo ibaga ising. Disturbo kay launay mo't iti pan naturaw. Ha? Ay nawaw, agin di ka pailaan dita. Masapul ka di nga i-speaker yu amin ang mapaspasamak iti biyagyaw. Le, di ka agungat amare. Para kada kayo at chismosa dayjay. Makarangrang mga raw. Di yu pa'y kayat.
Saan kayo ang marigatan nga agsirip-sirip? Kan updated kayo real time. Ay na! Pangasim mo ta! Sana masapol nga i-broadcast yun no anya ti mapaspasamak iti biyagyaw. Ay, saan kayo ang maawatan? No agul-uli kami, mahilig kayo nga agsirip-sirip. Itatanda speaker mi, agreklamo kayo manan. Sa dinaw tinagapwa mising anak kaw. Iti ayan ti karuba nanang. Nakisarita ak ano mabalen kat di da ko ma-broadcast ti mapaspasamak iti biyagda ta makadisturbuda. Husto nga miden ti sirip-sirip anak ko. Kuryos nga ron mat da tao nanang. Iso ano da duma kat saan amaliklikan. Ti ibagam kit day. Talaga ang mahilig ka ang makimarmarites iti biyag ti pada mataaw. No daduma, kamali pa yan ti istoryam. Iso ti makagapaw no apay agim matang da iti speaker. Tapno updated ti marites akasken ka. Ay na, apo aya. Agbalbaliw ka nga minan anak ko. No adda nakita mo no nang ngagmaw, aguli magkalaang. Saan ang masapul nga istorya may ti padam a tao? Tano daduma, adamat tenayon ken kurang ti istoryam. Ay, wow! Saan ang masapol nga istoryaam no anyaman tinakitam wenno nanggagmo? No ammom nga awan mat nasaya at nga ibunga na, aguli magkalatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Nay, nagawid ka mo gaya man, Tata Beltran. Kapilisan nga agawid na, tayo sumot, ti kunat ti anak kaw. Ay, ti anak mo ka day nagtrabaho ijay syudad, Tata? Why? Sakitan naman gayam ti itultulong na kanyak. No na duma, isnir na pa yun no makaungat kanyak. Ay nawaw. Iti anya ka na makagapu, Tata. Jak manamaw iti anak kaw. Talaga, akit di anaimot day jaya. No agsasaw, kaslawan na itulong ko kenkwa na iday. Ay, una yun ti kasta na pasamak kada kayo. Nasaysayat mo't lang ti kastaw. Ngam ti inal daw apagpupudutan nak ti anak kaw. Sa bagay, Tata. Uray simple lang ti biyag, do natal na mayat latta. Pudno launa iti kunam, Wanda. Uray agmay may saak lang iti kalapaw kaw. Tinapatag, natal na ti aglawlaw kaw. Nagawid mat gayam ni Tata Beltran di tabalay na mare. Wen, hindi pa'y napalabas alawas amare. Asino nga iti kadwa na di takalapaw na. May sana mo lang ang maririta. Ni Nana Suling ngay. Saan nga agawid? Ni Tata Beltran lang mati adda di takalapaw na. Ta isukan no ti pinagawid ti anak na. Inaldaw da ka no apagpupudutan ijay. Ay nawaw, kaasimot nga rod no kasta mare. Wen nga rod mare, nakakaasi ti adda ka sa saad na ita. Ay, nakapigpig sa man ng titudo kun angin ha. Kumustamot nga tan lagi timula ta anak na tong ija garden, irik lakay. May tarot ba kayo? Madanagan at may kidi. Ay, nawaw. Anya day jay, bubong samot. Tan, dyan na itayab. Ijay, Di mo makita day jay, aya. Musana kang bidot. Ang mga nububong muton ni Tata Beltran day jay lakay. kasano ko maamay tayam? Na, mga nukurang tilansa. Wano saan, ang mga saan ang naigalot na nasaya at lakay. Ay, awanan mabasamot din day jay. Sapay nagpiksa titudo naman. Kunak man mo ijay syudad, ti pagnanaadang na. Na, pinagtalaw ka numot ti anak na. Iso pilitan ang agawi. Na,
Lakayon di tao. Taasin mo ta. Una, ay, irwang mo man kit diti kaputi. Tama pa mo bisitaan, lakay. Ay, apo, ang mga numatudtudwan mo to, ni di kalapaw na. Kumusta kayo, Tata Beltran? Lasaya at atlata, Eric. Nakaumay kamay. Timbaw nak ni bagat ko. Nakita na ngamin anay tayab ti bubong nyo. Wanya raw. Nakapigpig sa ngamin ti angin na. No kaya tiyo, makilinong kayo pa langit di balay. Tapno saan kayo ang mabasa? Sanay. Mabalimpay ang paglinungan ti kalapaw ka. Kasi kayo mo. Di kayo madanagan. Awan da kayo sa makasamak kanya. Sumurot kayo kit di kanyak tata. Welcome kayo di balay. Sanay. Dito yak langay. Sumardeng tuwit laeng titudo na. Ayan nga ni Tata Beltran, lakay. Di naman kayak ti sumurot bakit? Ay, nawaw. Kasanon lumabasa, ichay. Awan da ka sa mapasamak kanyak. Kuna naman. Naimbag kumaan mo sumardeng mo titudo na. Huwag nga ron. Talaga di na kayak ti sumurot kanyak. Sige, sarong karak ko lang nga nitong sumardeng titudo na kay. Wana, tulungan tayo. Tapno matarimaan ti kalapaw na. Tapno sana may tayab ti bubong na. Eh, no kasta, talaga bubong ti kalapaw na dyan nakitak na itayam. Huwag bakit? Ay, simut lakay. Ala, unayan ti kastoy napasamak iti kalapaw yung tata. Huwag nga raw nakaw. Naimbag ata si Mardeng mutlaang ang titudo na. Saan kayo kadi anabasa? Saan ba't kitday? No, apay ngamin na di kay si Murot, idiin baon ko nila kay ko. Awan ata adalata matbain ka. Ay natata, awan ti daduma amang tulong kada kayo. No di da kami akaaruba yo. Nang runa pa'y kat agmay-may sa kayo dito'y balayo. Eh, ipadas kuntuman ti dumawat iti tulong para kada kayo, tata. Sika no adaan mo mamabalin na paglawatan. Wen tata, dagiti kalugaran tayo matlaang Saan damot siguro nga imot, tata? Anya day papil nga igam mo, Mari Wanda? Solicitation letter, mare. Ay nawaw. Solicitation letter para iti anya, Mare. Para kani Tata Beltran, mare. Anyat napasamak kan ko na aya, Mare. Naitayab ti bubong ti kalapaw na, iti nagtudo, mare. Anya? Wen, po. Nagpasyara kiti ayan da itay. Kat madlaw, daanan ti materialis ti kalapaw na. Mano atawan ngamin, ngawan nagnaud ijay, Mare. Ay, kauwen, mare. Amangan kit di ko nakno, dati maitulong mumot dita, mare. Tatulungan tayo jay lakay. Mang tedak, Mare. Dagiti kabagyan na ngay. Nakontak mo ka di, Mare? Saan, mare? Saan mo makontak ti cellphone number da? Amangan no nagsukat dan. No Facebook, nakapsot mo ti signal dito'y lugar tayo. Kan jak amo ti Facebook ti anak na, mare. Day tangag pa'y sutirigat na. Amangan no di daam mo, ti mapaspasamak kan kwa na dito, Una, natayo laangan tinamnamaan na makatulong kan kwa na, mare. Dakkel samot ang dinarunong akwarta para ka ni Tata Beltran, bakit? Wen, panagkunakot umanayan da ito'y maigatang iti materyales. At dapay kit di sobra na, Anya ti plano nyo kani Kumari Rita? Igatang nyo ti materyales, wano cash na itadyo keng kuwana. Panagkunam lakay. May mayat nga ta, no igatang milaangan iti materyales ti daduma. No para kanyak, igatang nyo iti materyales ti daduma. Tapno marugyan mimutan ti mang tarimaan iti kalapaw na. Ti mabati akwarta, itadyo keng kuwana. Tapno adda igatang na iti masapsapol na. Tata, dahito tinabati iti kwarta na solicit para kada kayo. Ay, agyaman naklaunay Wanda. Ay, dakkel ko maday ta, inggatang mimot iti materyales ti daduma, tapno matarimaan ti kalapaw yo, tata. Agyaman nakmanay. Igatang yo, kadagiti masapsapol yo ti kwarta na batbati,
Wen, Wanda. Wen gayam, awan mo't siguro ti papanan nyo inton bigat ay tata. Awan matkit day. No kasta nga ron, kasaritak nila kay ko. Ibagak agrugyandan ti mang tarimaan iti kalapaw yung tapno malpasan. Dandanin malpas ti kalapaw ni Tata Beltran na, Mare. Naparta ka talaga nila kay mo. Wen mare, damot dagiti kaaruba, katulungan na. Dakkel matan atulong kan Tata Beltran day taa. Pudno launay mare. Awanan ti pagdanagan na no kastang agtudong. Aywan secured mat siguro ni Jay, Mare. Ay, manungay tinabati akas kan kwa na, Mare. Adamot nasurok at 3,000 mare. Dakkel mat gayam tinakolekta, Mare. Ay nawaw. Nakolektata kunam mare. Manulang mat tinakolektak, Mare. Wen dakila na tulong dayjay kan kwa na mare. Nalpasan ti kalapaw ni Tata Beltran, bakit? Aginanak mo tanin ton bigat. Ay awan ti parikot lakay. Agina kalaeng. Siya akong ti mangiwayway itinwang ta. Ken agsibog iti mulmula ta. Agyamanak, bakit? Ay, wen gayam, nausaryo ka di amin ang materyales ang nagatang lakay? Wen, bakit? Sakto lang tinagata nga materyales. Oh, okay nga rod. Naimbaglaang ta saan ang nagkurang? Di na ba ti akas? Intod mon ka ni Tata? Wen, imbagak nga igatang na iti masapsapol na. Husto ang tapno ada pangrugyan na. Talaga mo ta nakakaasipi man ti kasasaad na ita. Da kayo mat ti lumabas, Tata. Sa dino tinagapuan niyo? Di ta Tersina, adala na pan ko ginatang. Ay, nawaw. Sigarilyo mat ta inbulsayo, Tata. Ako sumatiliw-liwak Adapay arak, anayon na? agas ti bandog ko. Narigat mo tiyag may sakit. Anya? Dayta tinangigatangan nyo iti kwarta nga intulong da kada kayo, Tata? Sumatiliw-liwak, Rita. Ay, sayang ti kwarta. Ano kastalaan, Tata? Kasano ko masayang kat inumakmat ti arak. Saan mo't may basura? Imbis nga igatang nyo iti sidaan nyo? Gimatangag mat iti sardina si Di Kalman. Wen ngam saan ko maabisyo ti papanan ti kwarta na itulong kada kayo. Tapno saan asayang, Tata? Ada ibagakken ka, Mari Wanda. Anya day tamare. Adamat gayang bisyo ni Tata Beltran. Bisyo? Limabas iti paraangan me. Kat arak ken sigarilyo matiawit na. Ay nawaw. Kaano mare? Idi kalman. Arak tinangigatangan na itinaawat na atulong mare? Wen, Mare. Ay napo. Inbagakmut nga igatang na iti masapsapol na mare. No bisyo nanday jay. Talaga ang masapul ti bagina ti sigarilyo ken arak, Mare. Sayang lang tinaytad at tulong kan kuana. Saysayangan na ba't kadagiti awan ka is ka na bambanag. Na, mapanak tuman iti ayanda mare. Wen, Mare. Bagbaga amjay lakay. Ang mga nobisyo ti papapanan ti kwarta na itulong tayo kan kuana. Anyan tulangan nga iti baga dagiti kalugaran tayo anang ted. Anya ti keta sa winda ito, Tata Beltran? Wanda, nakaumay-kamay. Agasem manday ta abote ti arak, Tata? Dayta, tinangigat-gatangan nyo iti kwartaan na solisit para kada kayo, Tata. Kastoy nga men. Ay na, Tata. Saan ang maiparbeng abisyo ti pangigastuan nyo iti tulong anaawat nyo? Usaran nyo kit di kuma para iti pagsayaatan nyo, Tata. Iti kasta nga edad nyo. Maalayo pa ilang ti agbartag ka nagsigarilyo? Kailiw nga min ti bagik ti arak kan sigarilyo. Agpudno kayo man kanyak, Tata. Bisyo ka di ti makagapo no apay a pinapanaw da kayo ti anak kyo? Ay, kamali ti tao at tinulungan tayo lakay. Sayang laeng.
Kasano mata ka mali, bakit? Adamot gayang bisyo na day dyan alakay. Anya? Nakita ni Maririta nga arak kan sigarilyo tinangigatangan na iti kwarta. Kat idi napanak iti ayanda, agasem, naurnong ti buti ti arak ijay. Ha? Nanay. Amangan mo't no tibisyo na tigapuna no apay a pinapanaw ti anak na. Ay, dayta ti saan tayo nga amulakay. Awan mo't nga ro ti kontak tayo kadaan ti suling. Oo na yan na jalakay. Sayang lang ti bannog mo ang nagsulisit para kinukuha Ay, dayta nga ro lakay. Ang lesson learned mo't ting kanyak. Tainton sumarsaro no, pilyak to na nasaya at dagiti tulungak. Naimbag man ta na panunot yun, tinagpasyar dito'y lugar tayo na nasuling. Ay, wag. Umay ko lang sa rungkaran di Tata Mabiltran. Dito'y lugar tayo nga ta tinagawidan na. Oh no, ada sa balay, anapanan na. Dito'y tinagawidan na, auntie. Ay, kuna laki din no, dati sa balay, nagturungan na. Kinapudno na. Nagsolicit pa'y ni Mari Wanda iti tulong para iti asawa yo. Isuan na tarimaan ng ti kalapaw pag nanaudan na. Tidakas na laang. Arak kan sigarilyo mat tinangigat-gatangan na itinabati a kwarta na. Sinayang na laang nana. Ay, dayta, bisyo, ti makagapaw. Nuapaya pinapanaw ti anak may. Nasursuro na gamin ka ti agbisyaw. Sipod nagnaed ijay syudad. Awan lat gatangan na no di arak kan sigarilyaw. Iso nga inaldaw pagsasawan ti anak may. Basol na matgayam. Ngam no ag istorya kasla inosente. Ay awanan sigurado ana dismaya dagiti tattaw ana ayat at tumulong ken kuana. Gapo iti kasjay nga aramid na. Talaga nga awan ti babain mo, sika, Beltran! Agasem man dagita buti ti arat. Ay, nawaw. Anya tsararamidam dito, sulain. Ha? Ti kunam siguro, jak amaw ti kalukwam. Awan da ka nga aramidag. Di ka di mabain. Di ka mabain. Abisyo, ipapapanan ti kwarta na sulisit da para ken ka. Talaga nga awan ti pagnakmaman niya. Agasem ngay dayta. Da kami kanupay iti anak mo, ti dakas kadagiti is-istoryam iti karubam. Ang palawagak bakit? Kasano ka nita? Awanan, Beltran. Iti kastagay na rabid mo. Awanan ti mayat at tumulong kin ka. Nadismaya da apinay. Ala! Bisyo pa more! No di ka pa'y lagnakam. Amangan no day tanto pa'y bisyo ti mga lakin ka. Ay, nawaw! Ikan tayo, iti importansya ti tunggal tulong a maawat tayo. Tasaan nga amin kat mapagasatan a makaawat iti tulong. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.